Saisian pat ke Shlam Ajing Nang Start na ke District Riboy ke Alpha English Higher Secondary School Nongpo kelateng Chanbiang ha ke result HSSLC ke belpenmi deke Ambos. Ha ke bau wei samla pulia jangka ubana ke commerce stream ulawan ke top basipo jangki bawan chakamat deke bayo sau spotlight pupra marks but your star marks habaro ke subject. Uni usamla obolawan ha ke top 10 udai Jagjot Singh nong tudu. Kun je ikong Isidora nong tudu, basyong basa ka sinong paham siem nong po bele examination HSSLC na gani ka school. Habay kiran ba unu samla puliw lapan pa ka jingkemen ka bakraw ban yo orong ha ka top 10. Uli tu uru bah ka jingya lenti jung ha ka por ba pen kre ka examen uklam yo ban let ya ki tuition. Nre ula trish tom hi dala dia ba de ka jingarap jugino hikai lembak ka jingkershan ki kime ki kpa ba ulala ban poish kani ka thong. Ulapan pauru bakum ukhuan ubami na kalong yeng ka baem ha ka business un bateng ru igajing pule ban pen tebet shosho eladi hakikam kum ubreu batre ka business da ka balet ban bateng igajing pule ha ka BMS dan ka Bachelor of Management Studies. Kakame jung ui kong Isidora nong tudu ili etho bagadahi gajing trish tom jung ushimet namar kum kakame kam shimlay olat ban pen kre bahai un namar baboni ke por ka pedot ki kam ki jam namar bagadai ka breu ka badan ka kam lajong. Nrekel aingu yo ublay ban namar bonu kun lengba ka jing trish tom jung u bat jong ka school ulala ban kentio ya kanam jong ki yeng ka sem bat jong ka school hi bro ko bai. Hagani school lawan ru ban ai ku blay yo nu samla di kong PL nong lat i DSEO jong district Riboy haga bai lepen pau ke jeng sosarong bakum kanong pet ya ka puli puti haga district Riboy bini i badan ki samla puli ke belakan teo ke nam ke buram jong ke district le thoru bahaga district Riboy berokawai ke jinglan ki bapas ki kena kalong nyop kundai point r kundai nakshispa aka science stream but nyop kundai point iwe hinyo haka commerce stream. Ikong WK Bla principal jong ka Alpha English Higher Secondary School Nongpo ila ai kublay kerpang yaw ni usamla ba ula kentio ka nam om tang jong ka district nrei ya ka nam jong ka school ba ka yeng ka sem jong u ila pen pauru bakum kinohikai kidap da kejing kemen ka bakraw haga ni gasngi ba di kermen ba kendang la ban penmi shosho ki kena pule ki ban tengshan ha ki singi ki banwan kum kadak jong kejing kemen na kaliang ka principal jong ka school kala pen manasno na ka syuti shisngi na ka benta ka singi ka babot ebro ki kena ke badon hakani ka school kam ya tinong ikai tiba support di kun jonga dala kena sipun kungai kami ba shu busy be ya ka kam la jong ngasai ye kun claim in yo lat ban le tuition ro ba de na ka da ba ngimla ban manage ka timing jonga ma dang ba so kama sipun nomor is teachers boro ila support di Amtam ya gajing minot jong iru dari lala ban ko ya kena gathong. When it comes to studying, you can just study like 1 to 2 hours per day. Take it easy. If you feel ever pressured, sometimes you tend to feel pressured. You can just take it easy. You can talk to your friends and basically just take it easy and work as much hard as you can. Bring honor to your school. Who inspire you to reach this level? My teachers, sir. My teachers and my parents, they inspired me to reach this level. They helped me a lot during my exam, supporting me, guiding me. And it's because of them that I reached in top 10 of HSLC 2024. To all the students, I would like to say just one thing, is that work hard, grow, and bring honor to your school, especially Alpha students. Let us bring honor to Alpha school. Thank you. And what is your next step to pursue after this? My next step would be to pursue BMS from a reputed college so that I can become a businessman, and that's what I'm hoping for. Sian kum ka principal jong ka school na kalau ke buram bat na jing so sarong ini mewe kuna uyo ka common stream 10th position Jagjot Singh nong tudu ho na siya mo ni kuna u bat to si tom hi na du dang wit join kelas school ni na du kelas 2 bat to si tom kena kupsi bat kiba chule ba hi jing kule jong ki ho bat ni so tenat ni ai ke buram chule ko ikinom hikai kiba de common stream bat tunjuk kimi ba kesyan berba ya pun bahagian tu ba la ban perpoi usik ni kurang baru oi kali jing tu si tom jong hiru ka ba ula ban
ai buram ke school ya hingga tidak ikut nikah. Kan pihak perang pakai ro ke ek jinge per mi bang ne school manusia ko permi yu khna aba khna ne khna ha captain ek jinge per ka jinge ka pergi wi school ka school ni dong nen ne ke ek ha ji per kre mana kalen ni PBU al man ko por khna school. Okay. Dah kabuburam hingga sebab maro kino hikai ki school maro hikai ke ju ini kan don hi ka jing bentar ba kino hikai ki le ki kena school. Hendai ho i persiang man le kawai kalau ni kambe thong ki kena se ta rekte kasi kambe thong ki i kam wa ki la ni shem ban la ki don ki tulot ang ni persiang ban yarap ki ban ho kawai kalau ba kayarap ya ki kibon ada ni la ban kam ai por ki ha school ba tunjuk ni ya don ki jinga dei ba ki pa Barang bunyi iba ki don ki nak ki don jigirmen ki balak banwan cekmat ni ong ki mi pa ba ki pet na yeng lu nang ba ki kon ki wan cekmat ki pa ba Jena kalian kan school hatu ka judon ko offer ki ni khna ko mi ha balak ne ba exam pun tam ya ki ni ki imbos. Ni don ni syai ai kerja financial ni ba token ko hisin ai ka por ni full station school. Bala ya di kelas 12 maki la lek shabah te sibon tingim la hi namar ki kena ki bon dai ni pensulur but ni I kerja financial assistance one time